man tawar karang kha sai kedeng Ingkoi rapo hampang asong pen ason sona ke mang ke pachun jia phan armu chejeng ke padu so timung arong pen crossing rong hang arong kachalenga dolong kahe no jok rat kesum Kardom nili kabi birta thanbang samidurmi bepi non arjikta birtang ton pen Thiripo thelang ni phaing koira sirkep ar ni ada por phai keba por pen hanjang lang so tawar kokthom NH39 along ghonta kathaman tawar karang kha sai kedeng Alenor Education IMOR Template 50 তেওঁলোকে কৈছে যে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট বুলি কৈছে তেওঁলোকে পাৱাৰফুল এগ্ৰিমেণ্ট বুলি কৈছে কিন্তু যোৱা এনএছ BJP सरकार तुम पेन ग्रेटर नागालैंड फान लोंगले की पीजी पुआपु थाक पेन थेरेनी फाइन गयरा सिरकेप आरनी आदा पर फाइ केबा पर पेन घंटा के थमान हांजां लांसो तवार कोकथम NH39 अतवार पियालों KSA HSDC KNCA AJYCP लापेन आसु अतुम पेन तवार karang khasai के पदोपन Ingkoira po hampanga songa tum chepeng pen theri ingkoira nerkep arni kemanga son ke pachun jia phan pura difu manja mile nerkep pen armu nang che jeng si difu rong supia nang pale Kau kemana le pancang nang mo? Difu rong supia tawar suding armu chejeng pen kewang arat karbiang long autonomous council alum an pabat dampen CEM apan panong pen epak pinpur alo pajirpon pinpur alo pen prabjin council aron alo larnangji 6 sidil pangtang nangji vote ke jok ajakong inglong akhe arideng pinangji heihui kehang pedupon hampang asong ke mang karbiang long autonomous council election aprang papleng nangji Kalite laso puta kachesong pangtang tuji pusi hampang kachari ake hoi pen kachesong arat angnu than pachini Tribal hokolor karne hill tribes hokolor karne ba ji hokole 1938 or agor pora yad ase tribal nohole hobo তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ 6 শিডিউল মতে সেফটি প্ৰটেকচন সব তাত গ্যাৰান্টি কৰা আছে কিন্তু 6 শিডিউলটো লাহে লাহে ডাইলুট কৰি মানে দুৰ্বল কৰি আছে আৰু আমাৰ ইলেক্টেড মানুহবিলাকে 6 শিডিউল মতে কৰিবলৈ একো সাহস নাই সেই কাৰণে আমি কৈছো তেওঁলোকে যদি আইন অলৰেডি পাৱাৰ অলৰেডি দিলে সেই পাৱাৰটো যদি এক্সাৰসাইজ কৰিব নোৱাৰে নাজানে সাহস নাই তেওঁলোকে ইয়াত থাকিবই নালাগে কাৰণ এইটো মাত্ৰ পাৱাৰৰ কথা নহয় পাৱাৰ লগতে আমাৰ Long Autonomous Council Difu Reference Number Memorandum Number 9 Dated Difu March 28, 2017 Subject Time Frame to pass KASC Election Act and Rules Under Paragraph 2 Subparagraph 7 Penceng lo Kenangan dat Kepling Pompe 6 Sidul Esprit Teng Kalidet Pura Nang litum Lam Kepatang Bena Kacesong Tabangso Alam Memorandum Alu Nili Deng Pondo Lapente Labangso Alam The Puta Nili Tum Nom 30 Arni Karbiang Long Autonomous Council Isi Dui Halabangso Long Nili Place Po Dan Labangso Alam The Puta Nili Tum Chingwai Po Chingwai Pen Api Nang Tum Fan Tokjir Pen Labang Palipo Kusi Nili Radang Nuchicai Po Difu manja kachehela tawar pia dakmate difu rong sepipen kilometer troxian kahelo recreation park adung chutianala adorso timung arong pen crossing rong hang arong adak ratatum kachehelat atawar difu aroyalong kedon adolong aningkan dopik pen kaselam leajok ratatum kedam kewang lapen jasemet keso kiun eyatum aphan kepon kewan thidung akatora abirta arjolong si kat news channel apherang ke adim alongan humridam Difu manja kachelenga tawar pia dung lata difu rong supipen kahelo o puadim kali recreation park adung amadlo sitame Karbiang Autonomous Council kacharia sarkar tinatumle chari sita bangso otawar la pendolong kaselok ponjia phan piniar nianta kamatha parsik pon IEM ave pusi cherok tok aradatum pending jepon bangso adolong lake chutia nala adung difu manja tawar pipen meter pharoi sianta avelo
kahilo pik ingna majo malomsi keduk ke pudam joklot lo sitame pini arnian ta bangsu adolong lapen tawar kaheno ave kirui kasalam pontuji aphan kamatha parsik pona sarkar ave puta radatum ningje sai jokje si rong aradatum auto car truck lapen keso ke pon kewan 108 sitame ningkreng ningthia hutke tifu aroi hat pet si cheleng rintilo lapen barla apor lang kethe ahurason ke motor chelengun e la sojok peja e pensi kiso ki un e atumaphan ba ponang lo puta radatum ningje la sojok rada methang arong kacheleng aphan tangka lapen check chirung pensi check adolong kimrang pensi aningkan ningkan kapathon nang lo pusi radatum pen ningje ponrendi ini dom la sot adolong ekdom pu dine tene si tamik bom lo la kisu ki pon peni pulun tene tum la bar khal te sik sakik pik lo achu ki dam tang klem photo ka pang tami asu tami ni tum la sut deploy lang sasu ki thedo asu dari ke par ni masila delivery ke so inu rasa pi marla tami ni tum pe jai pensi ke pon ignang lo tapene ne ke la pu dine tene si tamik bom lo itu ni lo la ni tum lai rong ni bana ni palit me pe sonong son hidu lo te cek pe ni tami cirung po asitar pe ni tami cirung po asi mithang si bonai de si dam bom lo niแต่ละปูนังตุ้มหลักสุขเชลักลองรองอันบากตัว lapu ni tu mana pan korsi ro hang la pen ke bothon se pula ro ni ro adeng ro ma ka ni pali ta kundi garo ta di basi ta pu pinang do la so aput sistemi pa galo lapu odakan pini gari pen wan po ngar cycle pen si siding sudah siding da de la cycle pen si pale le be man ke pa ve galo itu manja tuar adak itu rong supi pen ka hello kilometer troksi chutenala along adorso timung ro lapen khorsing ro ha ro atak atwar mate tipu aro along den ke hatpet adlong adingkan ke ong porpen lang ke pai no daga jok bangso atwar non ke hino dolong kawe pen chenglok rat atum ke chelat kisum tum ke ponolo la bangso atwar ke hino lage non puchot kalilo ningkan stamela pusidam bomlo rada tum stame amethang atangka methang check chirung pensi non ladak alang tum ke chelat bom atwar mate adolong pangstame alang tum pensi methang pensi chepunai pon jisimar pasotwar non tum camera person mongol group en paklang pon je pansi chuning rilo non ladak ke dam ke bang atwar handa ke chiri nam non ni tum methang ke dostame la bang atwar along adolong along ke no pensi playing settle nasi la bang atolong ke no daga jok la khorsing rong harong arada tum kedam kewang katura bang ke thek ponlong lo la pen ke non he jongs tam eli tum arju ponlong lo alang li tum pe je thana teng pulote alang li tum la parla porlo pulote jasemet kiso kyun e ke chipon katura thek dik kedam tang ho chitame indu da bang phi phan kiso ke pon ke dak lang ke the ho jo gari motor cheleng uni de da jok si alang tum pe ja e pensi la bang so dak chi parnang lo si tum phang non he jongs tam e than pon lo Karbi anglong PWD department along lak crore tangka nangali kopi phan lo jongsi di food bench koi not lapu anat do adolong ke heng no rada tum chelat no we bulote Karbi anglong atop anu adim along ke misen adolong punal lo ili tum ke theklong bo lasi non sarkar tum mentusi la rada phan ke matha ponjila rada kisung mentusi sarkar tum claim ponjila camera person mongol group en liratis rong phak got news Difu Rongkalan Additional Chief Medical and Health Sai Kamalong Terry Inquirer Kep Arni District Task Force Amai Kepadupon. Karbi Anglong Autonomous Council Secretary David Timung Chipahem Phup and Terry Inquirer Kep Arni Polio Parman District Task Force Amai Ing Nippon. Kaphere Meme Polio Kesupen Usu TE Peninkan po aber ausumara phan kerai komji phan polio alang muni ki piji phan mai long ka chingwai RD pidam non ke wangji jang mi hini arni pen jang mi pli arni an karbiang long talavir along usumara phan polio alang ki pi ajai mek kapedo ponji phan ta okpran sai kampen mai along pangtak pon mai along ISR rongpi toklang saipu ramsing terang ICDS saipu NHM a DPM, World Health Organization, a Dr. Nogan Sharma, Diodurgeswer ing Tip and Danglok Okpran Kilang Saika Masai Puatum Chitong Dunrinti.
Berita Bangkala Ponsukang Ton Inglo, lang ibang Takat News Channel, Domit Hakmay, Kurang Tu.